Kuringana na watho budget chionde mbunge mwanya ndene ya mongo ya Kenya ibati ukulu kwa mbere ya tariki 20 kana tariki 30 mweri wa 6 niyo muthia yo mwaka yo thirikari amona bou kuria kwiwanu atetika governor Meru Kawira Mwangaza na mbunge ya county ya Meru ni kutumite mwanka nende budget ikethira itakinywa mbere ya mbunge ukiure kire kinene nende ni atire mwerekera yo Meru ni yuri kutwerekerete mwaka yo 2024-2025. Members, we have committed this petition to the mwaka yo kithirikari yuthera yukiambireria tariki 1 mweri wa mugwanja na kuthira tariki 30 mweri wa 6 o mwaka. Thank you, Honorable Speaker. Speaker, I believe kithiro kumenya kau nende kindoto twithira tukiara kingi House, Mr. Speaker, might start trashing mbere ya mwaka yo thirikari yuthira ukithira no mwanka kwithira kwina uthomi bwa budget na bo withira bwekarika kithirikari nene na kinya thirikari cha makaunti chionde ande ni andiguru ya Kenya. To 2025 will focus on bottom-up economic transformation agenda priorities. Unendi batiri makaunti ya Meru acheke aramwankire ruareturi budget itithirite ikithomawa indi no uwe mwaka yo thirikari yutathira na nontu twitariki 27 nitigere ntuku 3 mwaka yo thira yukithira unioma ende mbunge ya Meru ithera ichamana kia ntuku ya Jumaine na Jumatano aki na kuni umwe na kuwa batithira baichamana kia ringi mwaka twitite indi mwaka yo kithirikari yore ukithira nindi ukiambirairia tuku ya matuku aili kendo tigira kwina ubangania bwa kigina na kwina mitaratara ikwithira kithingathairwa na kwithagirwa kwina mantu kathumba yareo kinya public financial management irene ndi thaira itaranjira cha kuga kigina kia county na kumenya ni na mbeca ciongwe ikethira ikerekaira mibango ere thithitwe mwaka yo 2022-2023 financial year mono ya gwaka irasi bia ICD na other developments ewe itathithwa itwekire mbeca na icieke mbeca iciekirwo itwethire ciekiri thirikari rero iciekirwe maendeleo ya tathithwa orengi ni kwithera kwina the county fiscal strategy paper kana CFSP era moroto yayo ni kumenya na kubangania ugaibwa mbechai o mwaka 2023 inaachietire mbeca cia 2023-2024 inaachietire Meru mwankire ruareturi ntuku 3 aki mwaka thirikari yuthira yukithira wina noti bo burethira bukibwithika tuwe kinya bunge bawitikanirio chamani ntuku ya ruya njuma kana kinya Jumamosi na kwithira bakiara kiontobo na kinyo bukurukia endi thina nindi kethira yaira nyuma ya budget ndi kwithira kithumawa no mwanka yithira ikiara kwa ni muingi na buthirwe public participation irani ndi ibatire kwithira kiuka kia ntuku mugwanja boni konania kutumbika yomba kwithira nindi kitarakwa na kwarirwa ni muingi nyuma ya bunge ba Meru kwithira bakiana mendikithia yo yegie kigina kiruterero ngabana ni ruterero executive bakiandikithio wandi kwa mukira mirandi ya mungana yutikuniira milioni 45 mwaka ontobune ndi nebo thire bukireta ntangurutano nabo batigira nindi rwanyiro kwithira rukiandikaira controller of budget kenda atunyera na tetheria kuthiria thinei Margaret Nyakango edragita anterichi ili no bakarithia nthiki enda kuria ntaira cha kuthiria thinei no burabuthirie no batara bethire baichoka Meru bakarendi na kwaririo ntubu na muthiene witikaniria ukoni burambeche ikethira ikigana kwa cha county ni over 3 billion na 3 billion ye ilo tukua 45 million itauro 45 million no bora want ita want in direct maendeleo ya ina marietwa noko times 45 million times 45 once 2.025 billion so kinyawe ngavana no tiara na 1 billion ekuthithia bro kwenda kuthithia so nkariara imbio tumoro na budget ye 5 million itauro kinya ndururu kinya drinki imwe na inda kurenda kura budget yo karo mesaina omenyonge a mesaina tewe ngage wina kirore
nako kanyoni karaka Boniface Mongera oringi kethira kaitwithe kia ati nyuma yochokera Meru rutero ngabana rwethira rukiana mendikiria yo yakigina kira kethira kita wandine o milioni 36 ende kethira kekiragairwa na nende werune ati kaunti ya Meru itetirite nende kibanga kigina kia 2024-2025 nyuma yekaro bya mwingi bya ntuko mugwanja ni kubatira kwithira ninde kwina ubangania bomuria bambechi yarambunge there ikuruka kia appropriation bill irayuwa burabuongwa ninde mbecha chithirete igete kanira kwa ino ikethira igeta ende bobuta karika nonto kutena budget nindi Meru ya county kremanto yegi mbecha etiugite bure kethira yetumairwa kana kinyochi bangira nataka bobuteani kinya county ya Meru kaiteneka iritumira finance bill ya mwaka yo ngiriele 19 awete The last time to finance bill 2019 na before 2019 to 2014 so kurikanwe county ya Meru ni ethire ni ndege kuruka kia budget ya mpongeri ni supplementary budget etigeri ntukuinka ya kia mwaka ya kithirikari yithira yukithira onto abunge bona ririe potiwiritwe ni bwo kwanda Meru irusi mbecha ira cha national government ira tuongeri so ankora mu Meru na njanji wengo ategere onere between MCAs na governor Kawira Mwangaza no rikote kwa nango geite kama shinani kuria to supplementary budget tutigeria kiumia kabimia biere mwaka jo thirikari yothira ikuonania kwe muntu utegwita ngugiora batigwita na kiaria kire mubango ya chanchamuka uraware MCA wa municipality wakili Elias Muraga ethira kiara kiontobu arawite atikona weru buruba budget nonto kaita ya kakadiri weru bwega nonto still eteombeka commit the deadline kuringana na ethran kuringana twege chunkine the last time inda ugeta manto a time right na no kumenya nya controller na raise the same I can tell you by June that year into kuingana igete bore ereto bateri etero budget estimate still itireta kre public participation. Are you getting it? When a memorandum but kanira governor, there is what they agreed with. So really June 30th and it has to be ratified kana na ground wananchi bongo bete kanerie na manzau. So you can imagine it might go to. Are we in a crisis as a county? Give us another talk. Phineas Imana, gari ya siasa Kirindeto, Chaweru.